Champions League and the CAF Confederation and then a draw no atoda me pato draw no omo ye no Egypt Cairo wo ho anatese wo mu kwakoye draw no na Conference League no there some pato Confederation Cup no exactly 1 p.m. and no be draw no and CAF Champions League draw no there and we 2 p.m. anatese eba so na we the way near Messi kwabra come here say is the over Africa teams are anasa amaya omo football no na me so mudin be so it's as for CAF Champions League and the CAF Confederation now anya kran wo benya wo man bia wono ewo 2 clubs ewo ni mienu nyina mu ata se anya sam ketwa Egypt wo mo enso oman CAF Confederation and the CAF Champions League womo ewo teams ewo Morocco eka Algeria na wanya South Africa wanya Tanzania na wanya Tunisia wanya Angola wanya DR Congo wanya Sudan wanya Mali na wanya Africos enti bi so kwabna Ghana here wa him sisia oba kafa emese amaya omo ya ade football mu pa no ana mabobo mu din tene ade ase womo do no ebetotwa enso ewo mepato Cairo enom reporter eba ewo dwumade so na no pay make kire edema nyame anum ne no da matches ni bi toja mame sisusu kakra enfama eno da okọ itira itara siria no Karari Casio wo mu game no etoja na we Kayalia wo mu any lete ebo Karari mtiramiensa mtiramienu amate so mu entmante wa brekwa na chese Uber Englander FA Cup no ayade se McLaughlin wo mu so game no etoja wa Brentford eto bo bo matena ba ko entime ka se Brentford a qualify chese wo mu komenim na yenianum Barcelona fue edwa da Barca pa Barca na no da muso eniama na referee na sisimu Atletico someone 90 dia mo ba betete mo eja eno na mo de romantada nti mo boabo mo ho babana no amfo eno ada Girona bobo ko ni chomu pomu 2-1 na eja ohemo pa de no na chese nya asem kotu akra penalty ba ma chese penalty nyina wo mo sese no Barca ampa eniama nyina ankoye pato pawo kubase ene nyom go no ede emomo atese eniama no ankoye fama Barca but o de meba so mame nko FA Cup run of 6 no mefa parents na family sisia no obi ahudi oni ni sia esense Newcastle United wo mo bo Manchester City na yenya aye team ani din ede Mansfield Town wo mo ebo Arsenal yebenya Razma mo bo Chelsea ni yenya Leeds United wo mo enso ebo City na yenya Wolverhampton Wanderers wo mo ene Liverpool na ebo Fulham ebo Southampton na yenya Padville wo mo ene Bristol wo mo game no mo gana yewu dia obo Sunderland another West Ham United wo mo so ene wo mo ebo aye Brentford and isia de no yes ankoma etodwa ewodwuma de so na no pay mika tire ediama na mawie nsa de ma me call La Liga na ye La Liga table no Barca for twima wo mo so Madrid for the this season one bed league ni de so na so kwa na na dade sisi ukwa Madrid was 60 points Barca tosumienu with 58 points na wa ba benya via we wo tosumiensa wo mo 45 points na wanya Atletico Madrid wo mo tosu 9 wo mo 45 after Betis atosu enum wo mo 40 points nti ane La Liga table no anena no pay market ediama UEFA Champions League ene matches ho oko bato anu ya France in fact France no come here say a big game na eba so AS Monaco wamuni PSG na ebo na yenya Santiago Bernabeu anu ya Madrid wamu ene Benfica game no ebe 2010 atase enya samkotwa na yenya Borussia Dortmund wamu ene Atalanta ana ebo afe yenya team ni team edi aye tufe wabra atase wamu anso ene adese Galatasaray ana etodwa ewo dwumade so enti Benfica wamu ebo ewo aye Portugal mom na fe Madrid akwakoto ma no aye game etodwa ewo dwumade so na no pay me katre ediama wanchicha hodo so sa game no makato say the live commentary enso edbe bro na chese no so atima kama na nkoma kakra me nsa kane Cristiano Ronaldo ne nsamne sase amanfo bebre ekomu ho asama ana Ronaldo no wo fi sa ayi
the woko Saudi league ni ane dia anaso fi so no kwa na sabe we ye nipa tem ye ono be take decision ata say so be follow na woko Al Alia wo sporting director ayo penya ni dia di Rio Pedro na Rio Pedro say Ronaldo na ya man for come na samsa no ka be ya man for ntansu because say ne wuti obia na ofi Europe ana ba ya Ronaldo na ama Saudi na ba Ronaldo na ama dodo na aba be pem Saudi Pro League even wono Rio Pedro krano Ronaldo adaroba wo kwen ne PVW ata say ama na wo sporting director Edmund Ali and so bobo kwaniti Ronaldo asamba ya omo hedewa wo besi akasa asem ni na face abante no wo muma abante na baso ene ye reporter etotwa o dwumade so na no pay Mikael Ediamao John Mikel Obi Nigeria ni ba na unim se eberechi eze wono ni nchi Nigeria kani chukwu emeka wo munyina efi ho noni madueke wo munyina efi ho Bukayo Saka wo munyina efi ho betenei ukwa England ano musiakan edimom na anu na John Mikel Obi as at a point in time of February nyina kwabro so fra anu akato se na wo pa di enti na yesa wo maame ye Nigeria ni wo papa ye Nigeria ni ti enti ana anka wonsa wo madaland na monyam wo fa no monyam se enfama Nigeria na ene wo body am obi man kanya bad sa so be body am England e beta se ne Nigeria e ho wo be obi free Cameroon wo be obi free Ghana na ene wo body am nkrofo amaya wo fi se sa niam no do se e obi right se wo be take decision on amaya e bi obetime sia kan dia am se ekoban se bia o eligible se o sia kan e de ma so man na beto on yanko be prefer se we African player na nim bo ne bo nanka so de be sia kan dia man nkrofo man de wo ba na be sia kan wa bibire ma kwabna so anka be bo amanka Africa so yetimi akwa anim ye pa one oni dodo na esesia edi nkomo ye atest danchan koma bia other players aka no wo we se ebia ene ne ma pa betimi afri mu dia ba eno nkomo kakwa so John Mikel Obi edi eba e wo dwumade so na no pe Mikete edi aba referee di edi Chris Kevinad kwabna reporter mezeka ya se nano da yeso on assistant wo mu game mu di FA Cup eno Aston Villa mu ni Newcastle game no yesi o mu di referee bone pa ezaza this bi o mu take ya na enye right wo mo say Aston Villa enya go was say offside na enya offside after Branta the Derry Lucas Jinge wonum anso ankese anko many free game num bet yellow card kro amakwa no the was it obi nanso pa wa ma Branta red card no after Newcastle anso no enya clear penalty ankese waje di mamo ni nyina wante na ano na okọ Premier League na wansa homonia mana edifro kwabnati omose referees na captain professional game match official limited atase ye from PGMOL for no omuso omo panel ba ko ho atase eno ye independent key matches incidents panel kwabna no nya referees panel o eno ye key incidents esia so mo hwe eye ho aduma sankrofo na yede bo mo na so mo quarters so mo say referee di match bone pa anti this week here Premier League matches so mo mani ni bi o mo de twena so no ma ye hwehwemu ye Thomas Koye pa akoma se bia fine bi o ha na tese e bia referee din and so e de Chris Kevinak e bia so ade se asotwe bia ko e diamana no e nkoba kakwa so e ba odwumade so na Manchester United co-owner Sir Jim Ratcliffe akoka say immigrant na tese wamaji UK aboso na anopai mekwati ya yesi 1000 and above clubs out do omusi sporting directors and yesi email omudia email pay we no ekaten say sade na wakwakoye no in fact hard dwini ye pa yesi email o ma send e dia mo pay pa na obie ni email mo tumi say sabio sasem danchan kwama bi owu koba o ma meka sasem no bi me no e dia fro no e de eba e wo dwumade su na kwabra nyaminim say yenka de kwa America fu e de wake up e de o ma fa ho e ye dwuma pa yeso ko Massachusetts a wo mu enso e wo eye city ba ko ani din e de Foxborough na Foxborough for no kwabna reporter men say kai say yeso mo police for wo say wo mebo 7 matches e wo stadium ani din e de Galaxy Stadium na sa Galaxy Stadium wana wo mebo 7 matches wo no say Gianni Infantino ne don pese wake up no mo police for ye adwuma wo mu hia $8 million no na omde ba say adwuma no kwabra men say $8 million na ma
first ball for one almost say or my politics for nyaduma women to me mo bia ho ban enti uba na bibi to a na uni FIFA for akodi enti no ye reporter mensa eka e wo dwuma die so na yesi town manager eh was a man for group we do group one kaza ye town manager kaza the mayor do kra nyamba yo kobra we town manager kaza minim say bi assembly man no dia yes wono na edisaze we edi aba tuta ni dia de Duncan and the Duncan say yenka mo bi ante say oba air football for na wono and a town manager ho o ka te FIFA for say we munya $8 million and say no me deploy o ma fully o ma police for amateurs o mo so akwa ye adwuma and tell your reporter men say ka e wo dwuma de so na no pay make tire edema na highest rated players in fact oba players are o mu rate o mu in the UEFA Champions League kwabna say na sitie Jesse Vitinha eba players a omu rate omu ye pa awo UEFA Champions League wono ekwa 8.47 atase ekase ekamela so no nim bobo ye pa awo UEFA Champions League e match se abo edo to so mienu Mbappe dia no 8.44 mpato rate no no so anya ana Gabriel Martinelli 8.26 ana fe Domi Szoboszlai 8.24 na wababenya abranta de team de Riancheke ni de 8.11 and tani yan koma kakwa so eja mensaka e odwumade so na no pay market ediama na Jose Mourinho the special one heading koma kakwa de atudha na special one so yanka e mo bianta say in fact among febebe e friend the special one and na maduma obeye o Madrid but I didn't trust bibi o bia ya kama papa so yanka mo bianta say aduma no obeye to da bia bi o aduma na Madrid aduma na bia nkoye e bi nso koye pa beta one day do onim ni pa ya say we na kuma fita ano de adwuma no adema Madrid na no supporters ni hu ya abri bia obeba bia supporters na kai adwuma wa ye de ama Madrid boboko no and so obi ka say bia oba Madrid no ene ayese wa anya bone do say odabi eni wosa but adwuma no ya na e kama say de eye papa no e do so de chain de ankoye ento on de oba Madrid bia na ma nani ade pa kwan a supporters na fa so e bona ba so ade en koma kakwa so a mensa e ka wodwuma de so na makuku ya so epra atase be one man tansa no aba kwabna yeso nam Dubai o chama na tese nani ate na dia mi hu no ho a aye mo nwa kakra one dia menti so epra aye João Pedro kwabna Pedro so na okra ne drinka tese chama ediasa na mo hedi odinka chama na sepedo ko pa ma se ja on de yanka na semeja timura o ko tese a ono ye timura o se ne amanfo edi wo mutime ye chama no won na tese wo sepinti matese ye so mo Dubai atese wo mo etwa yi kakra ayese night club bi na tese wo ko ya wo mo heyo na night club ye na chama ye tuna bozu ye poba chopa eno abi yati ane se ye twitwa Dani Alves yati ane se ye twina bozu je party na ni de na ma paso ya just ye kan wan sala nti so ma we su de omunyo mo be ma fi pa wo manyo bia fa kamera nkotete wa Manchester nya kamera mo de be kwa akotete ho atezo bu se asema kwa akofa ba sisi nti no eno dia Chelsea players no from market de ebana kwabran se Ramadan asase anesa na matise Premier League na yense she wo mo se matise free 4:30 any 5:30 ekobia no edubra enkramofo no yenuanim kramofo no so mu break o mo fast na so ye referee ana so ye player o mo so be pause game no metime break o mo fast no ansa na game net me atwa so entene yense she so Premier League no di eba na no pay no me katere di ama won she wodo so na mako fire no boboko no na onsa fire no wo mo so ago there Netherlands ho na team no ewo better yeso mo ko training ewo Belgium na dento mo ko training ewo Belgium ye abranta de tin ade Raheem Sterling yes since so ko onyanya na work permit enti nya de so metima ma na ye training na metete se offer train na with the free Netherlands crowd mo na ko Belgium kwabna yes training eye one hour na dem mean say interval no se offer fight crowd ya bia be 50 minutes and say bia be 30 minutes bia na say be 20 minutes bi na test wetima lande ewo Belgium enti komo kakra meti say e wona tell say omo so
so asifto mu training ne eko ateso mo bo asane be ya Raheem Sterling betimi ni team no ageli ye pantenom enkoba kakwa so amenseka ewo dwumade so Abeloa aye Madrid head coach na opeyin de nkoba kakwa de atutwa na ye bisa se na no da Benfica game no masua de free man na so why not Benfica game no ma ahwe game ni ye pa o ma analyze ni ma atese aye ne da game ni be different game kra better ogidi ye pass be ten edema better o do ma bobo mo hu ye pa tese o mo so ehwe ni ma eno ye reporter amenseka ewo dwumade so na Abeloa we no and ye bisa se the team no se o mo bo Fedi Favade na o mo bo Ewele Chomane na o mo bo Eduardo Camavinga ewo midfield wa ebo ama team ni solid ana nsa training ni bisa na sa no so nyame anim ni amfa oni player bia o mo di no bebo so mbebo aye dia obubo mu di ni so mo mbo aye omo a ese ma de kwankro bia so so mutimi progress ye omo world class players and this all world class players are enya fi na with we abo wanfa we amonti no ma de team ni ntimi njali ye ese bibia koe edemo another ye bisa say Kylian Mbappe bebo game na wasi ye ntwa ma de ente na say Mbappe bebo ye be Mbappe emo so a yetime ho and ye bisa say woni squad ni isi amu ye okay ana ano so since was aduma said mad the players no ewe come in ye pa enti one day one say bia mad the players no and said am pena na say bia wantwi ana say bibi ho da bi wasi bibi ni ho we mu nyina aye fine atese openly ideas no mu nyina share we de ne dia ba na we de ne dia ba na etimi abo mane ma so etimi akoye de mo ye bisa say dia ye de ade say revenge ana mo so mo ne Benfica game be come ana so we kwabna enye revenge bia revenge say what mo dia esi mad de ni so ye say eso mo di UEFA Champions League ene ye de esi o mani so enti say no na esi o mani so dia ene de eba bia de obi aka no ene no na tese o mo so edwene ho enti o mo de wo mani ma ye say wo ma ti so o mo ne ma ye o mo twese ene ne ma so betimi akoye edi amomo ene ye nkoba kakwan so a wo payin edi tuta na aboade ye madoma na ma me Madrid wo mo possible line up no na me ni nkoba kakra diamete sese bibia ansesa mnantom be start game ni tibu kwoto abebo go post no na omabo Antonio Rudiger na omabo Din Heisen ententeno an Church Alexander Arnold na omabo Avoro Kawalas afenfifio wombebo Adagule na omabo Ore Chomane na omabo ententeno akakra no Camavinga ene Fedi Valverde enim ho Yezi Vinicius Junior ene Mbappe ana be gina ni mo se bibia ansesa dia weni players be start different kakra wom aya branta de Daddy Gonzalez Garcia and Mbappe ada so best start Gonzalez Garcia and say Mbappe eno aya ebia difference amete say be this starter starting lineup ma and then no pay me take kakra ade ama what sha wodo so away from that no ma me ko Barca na me ko di Barca on ko kakra na ye nua no makwa ko fa sa ma ba kobra Barcelona for say Lamine Yamal nyamine we de koso na bo ahina no we de ahina no kwabna wa bono papa enye hia ketwa ana chama ya bono wanya chance pa akwan be se miyempo goalkeeper na atene nsem kwabna kwan na da ho kakrakai Lamine Yamal de bo we won chance no Lamine akwa se no de wo form no ho asem na mekan anom so eye penalty aba chama na nka akra de da be na me hu se wakwa for penalty so obo penalty by timura ase ye fama no na omo ani edi ma timura edi timura akwa ye wakwa se penalty ba se Lamine Yamal etibato dia aba say another Barcelona force nyamia nim ne dia tom no dia Lamine Yamal ye pa de ayo mo ya beteja akwa se that nanu bi nanu asem ni nto nanu bi ono ogi team ni disi ne na so anti azo mu ntimi anka ne din bia ana man focus referee na we de referee won sam no ana ye bi say Hans Flick say referee no wu na aduma ye say no se ma mo ko fa say referee bia do say referee ne ma bi o ha anko ye de be kwabra wunya 1v1 say na say na we referee asem be ne wom ya chebo de ato penalty ba be fa bo he na o say penalty na kwabna we referee asem be pa de wom tia kofa sa de aba na ya bi say na Lamine Yamal penalty no he na ano so no wa he because penalty he dia aya na tese emani ya na yi pa na Lamine Yamal fa bo na naja one dey oyi na ni two baby because one time you tap penalty he but eja Lamine Yamal ko boy
na wakwakobo akwako said no papa ne nkoba kakra what the apatino chama na siniti ase no was all rekra chama fa bona no se awurade bawu akwe akudai akwako ya fa e dia 7 dia batino chama akwako said no and you be say the next game Pedri and Marcus Rashford one by Barca na no say Gabi kura training. The next match be ano likely say Sam Nante bit match yakan di amapaso na bubu ko dan here reporter eba ewudwumade so na mama decision na Rafi Angelo na Claudio Echeverri kwabna oko kotia Chuskunde na Rafi Anje saa ball na ekoto atenema ball no ekokoye go no na eno na yepon game no na yekobi say Echeverri say oha saa de awe na eya na ana branche sere say nyame ni oni onim so tia Chuskunde no nim say referee be de tia no better omo ye lucky say referee na anje foul atese oji go ti no omo hanyo omo no ma bibi so omo de omo abo omo bo ono age atum say ade no na nka ye foul referee ania ono ne hwan ko ka tell referee say na what be da say this na bana player na kwa say referee we de mi ana me agitia me da bi otimi nya say ade no enti say Barca mo lu so we de enyo ono na ye referee na anje enti ene ye nkoba kakwan so eja Echeverri edi eba ewodwumade so ne ye ketere edi ama na Girona manager we wie de ekobi sanse na onso foul no una na ye head coach out etere Echeverri wo tia na na se wentia no so wo tia no nya me se nka no kwe de eba akopɛ abranche di tia no papa na sene ne player ne eka no ball enyo mu na mudi obi na edi ana so we hu wanje enti we no problem be ne wom na ade abakwa ma ye baso na 4 ya ye se sa ye pon game na ye se Hans Flick ekobi sa coach sa referee say aden wan sa penalty no what's the referee captain say penalty problem bi anim we hu fa wo bi a wo sa de nim enti we no oje ana chese de ntina eso oje sa de no ye reporter eba ewodwumade so na Lami Yama ebo Barca for card de bet ono ankasa ne personal growth de eniema koye de man ye say why 100 dribbles eno wonya ne 100 dribbles entwetwe no mako sa 100 na ye say wo ba the top 5 major league na wono edi enkan wo player wonim dribbles ye pa atese wakwapem 100 ene yankoba kakwa so etodam ewodwumade so ene ye ka tire kakra edi edawo neno na Hans Flick say ade ba ko hu wo ne players ni ye say ne players no ma bre wasi nyamie nim ne wo ne players na bre pa ana na chese ewo mumu enti once o ma point there wasanya record there so mo be 2 days off say na ebe o betimi omomra back na o ma improve ye na etimi abo etimi ye pa because o hu se players no na bre ewo mumu ye anu kra keka ho bi ana ma record ne ade mu nyina enso bo ba benti anu ye reporter me pato opinion ne de Hans Flick ade tutwa ewo dwumade so a ene me ka tire kakra ade ama won chesha hodo so na Eduardo Camavinga another yes tricky questions answers ana odima sabe yes you got what you ordered for no be nice another told you now yes journalist back home and okobisa Eduardo Camavinga say Madrid ehia player maker na because oh hey team na stay for do team no play maker pie ni player bisa so the bon vivio di kwabna ukobi say na person kacha kwazo wanyade enitina ubisa sa kwase no ana yes Eduardo Camavinga bisa journalist say na wonsu die na hu ana kwase mu ya play maker no so yo se mu ya play maker dia team ni nyame dia meko akobo fie no peresa manie no I said demand the mom na me a ubi some say we there me tibi nyi ano me kra me nya edu ye menya ye kan say or the same kra menya avero belu na we be some question no enti yes he no dia Eduardo Camavinga responder wadi ema sa journalist no na eno achi metiti say yes he said David Alaba I say Abrante no enne sama de obenya fitim no because baby and MSC kopa de so to ya na wenya because Antonio Rudiger krapo ye nya ye bepam no na wo David Alaba enti ado ye nkoba kakra mensa eka ewo adwumade so na Benfica head coach Jose Mourinho ana ye bisansa UEFA Champions League no now no that's 4-2 no eno ana mudi rema na no so kwabna o se DSS omama o se o maso ohini bi abufuo
or he na Champions League go this no kwabra so also ma he na bufuo because 4-2 there who he na yeba be o sa there na ebe half and we there o say wounded king pa na eba no we very dangerous because sabio okokan himfu bi na wuni locus na da mi say ogina ye and also omo de omunim de Madrid de badada because the omo di kan ye Madrid no ama Madrid aso ma bufuo ye pa enti was say no an say omo so be head ya omo so ebe ye e stadio de Dalus na say enu ye dia chairman Ediba e wo dwuma de so ye say ma Pochettino as say Madrid team no obeba be fa ohia ne ma bi so omo ye omutimi tutu sa ne ma ne ye pa de players bi obehia omo e wo team no say omutimi ye sa de ne dia ene wono ma Pochettino no obetimi aba be fa Madrid boboko no me ma refi say 2 quarters ana si say omudi e dia de tiche ye pa Pochettino ani Jose Mourinho ani yeti se Madrid boboko no e bia danchan koma bia ombetimi dia mamu baako eno so nkoma kakra ne na diabo Simeone India kwabna kwa ndia o kan yo on the Atletico Madrid don't feel Dabi and now they so be free because Matis omo man contract the sense so what to be the Copa del Rey cry and say any trophy be cry the man Atletico Madrid this is now womo man so tom 2027 na the contract neighbor na wie no ye mamu so dia sika na na ekos no wiase nyina kote etwa ne kayie pa ana mu hunu sko adwuma die so no Diego Pablo Simeone adwuma na ye depa adwuma nti I don't so nkoba kakra ja eba ewo dwumadie so ne na yase Manchester United mo beto players pa sama yase mfimfi ho mo beto players ye pa because mo fi say mo midfield ho no mo nshada enyo kisa because yase mo gidi ye pa say UEFA Champions League no next season mbebo bi na say mbebo Champions League next season dia mo gidi ye pa say mfimfi ho no say mutimishe mukinana kamenom reporter men seka wo dwumade so na no pay market re edema without no we su na mi jana encrofa man so nsem nyina metumi DSC and UEFA Champions League makato say ye live commentary edi beba na etimi aye kama diamanti no watwe pepepe na ye tenase na dalus ye dis commentary so ye na arrange na se na figure na emsre Adwado kama vinga as enjoy for ankasa to dam hadin because indirectly so busan say Madrid ehia a creative midfielder ana player on fifi ho obviously am so oboso ka chenzo nyade it is a mimi dro na ka chenzo nyade a obese dia ansa na mfa ma ana so atwuku do so de me team ni nyame dia mbebo bi nti se team round from Tino press obo team round man anti ida so wo ba kwa kubusa na me kwa me ka kire do sometimes in Central for Mohadrin with more questions in the but yeah, mammy fancy where now, you can't say Reverend Genty, or offense so. Or so or show the TNT we know or any YouTube with the anti we crowd the above for credit when you saw for money dear na come on better mamimbo we are basso sita and rather or Italy when say Italian names no you are no yes and no ya juma pa anti sita mamemo abaso mo ni waduma mutie show ni say sana mo amode mo ho na nkasa no din no mo mi hu su ya ebo ama adwuma no so ye kama pa is there na o kan say bi aha na ye bo ayi mbodi on say the pronunciation there yeah Kaglawi on say ya bo Kaglawi better o say enye Kaglawi Kayari Casio Kayari Kayari okay sa no so mo bo nti Kaglawi de dia ene kwabna jai ka enye Italian me mo bo Kaglawi bi e bo na Kayari asamaja nko wo ka wo mo nim zai gia no me to no me group so anyende anti o gana de e check aka o e kan say Kayari Kayari as you ref ya na kan garden za na okay okay fancy as if for Gabi the 4 na no matter in Canada